Assalamu alaikum mayam. Ekhoin hojik lairisi ekoi pangal khul taruk ki manungda leijaba madrasa Darul Ulum Manik Bandar. Aduga madrasa asigi location na madrasa asigi mangda Amasa Kamalpur road ni maning side na chawna leihraba airport hojik pudi airport leitre adoi su airport ghati haina hongdi su mingchat lei. Amasung ngasi ekhoina lakpagi mangsatti madrasa asigi principal mufti Muhammad Faiz Saab ka unage aduga madrasa gi maramda wari watai khar sanage haina lakchabani khwaimak mahakki mamal leiraba madrasa asigi maramda wari khaitang taminasi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله Allah Ta'ala na nusibibagi amasung chanbibagi masi achawa khudam amani Tripura ki state asida Dholai district Kamalpur Mahakama asida lairiba Manipuri loriba pangal Muslim ijin inaw singi mafam asida Deengi Shariat Sunnat ki wafam amasung Quran amasung Hadith ki ahkam khudimaksi Fazana tarbiyat ta'lim amasung tarbiyat leitabagi maramna mafhum masjid leiriba musliman khudimak khas taur par manipuri muslim leirib singasi hanthadna leirambi yamna hanthai matamaduda ekhoina Darul Deobandagi 2004 ta la'aba matungda atoba madrasa amada ta'lim piduna leirammi chahi ani ahumgi matungda منیپور کی تبلیغی جماعت کے امیر مربی پیر کامل حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ ویکھرے ہوجے مہاک امسوں منیپور کی مفتی اعظم مفتی سراج احمد قاسمی صاحب سابق محتمم دارالعلوم ہوریبی لیلونگ منیپور امسوں مولانا عبدالرحمن صاحب مبلغ منیپور ہوریبی لیلونگ مکھوئیگا مشورہ تونربگی متungda مفہوم اسیدہ یامنا تنگائی فتبہ مسنگ ضروری اوئیبا دین تعلیم اما قائم توبگی ادارہ اما قائم توبگی مشورہ تونئی مشورہ توربگی متungda انہوندہ مکھوئینا وا پی حکم توئی مفہوم اسیدہ دینی ادارہ قائم اما توسی ہے مفہوم اسیدہ ایہاک سے سنا مراد لابگی متungda مفہوم اسیدی منچہ دیربا حاجی نورالدین صاحب Manik Bandar mahaka mashwara se tawminne mahasu yamna harauba thamoi yauba yamna thamoi ne pamba utse mahaka mashwara tawnare Manipur singi jimadar amasung akabirin singa mashwara tawrabun matungda tarikh leb nare mafhum asida madrasa ma kaim tawrase dini talim pinanabagi damakta haiduna alhamdulillah mafhum asida dini talim idara kaim tawnabagi damakta program mahfil macha ma ayojon tawi intizam tawi mafhum asida manipur dagi amir jamaat ke amir hazrat maulana abdul aziz sahab rahmatullah alaihi ga loinana mufti azam hazrat maulana mufti siraj ahmad qasmi sahab sabiq muhtamim darulum haurebi lilo mahaka maulana abdul rahman sahab damat barakatuhum maha asi muballigh ni mahaka loinana tripura asida lakpire program da shirkat tawbire yawbire madugi matungda iragi numi tang tara nipa thamari 2008 iragi numi ayuk pung mangaga minute yang haida madrasa asiri jatra hulli madudagi hauduna hauji phauda alhamdulillah makhoigi nek dua nusrat amasung makhoigi hukum makhoi napiba mashwara singda elaka singa gi miyoi singa mashwara tawraga علاقہ کی کمیٹی میں سوسیم مدرسہ کی اہم محتمم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ حلا حلی مہاکو محتمم اوینا میام نکھلی اور دوگی متungda مفہوم کمیٹی کی صدر حضرت حاجی نورالدین صاحب کو کھلی امسوں مدرسہ کی سیکریٹری کیسیار اوینا مفہوم کی مکچر اربا محمد نجیم الدین Manik Bandar maha ko khalle
ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ 2021 ꯂꯣꯏꯔꯛꯇꯅ 22 ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯂꯤꯝ ꯇꯔꯕꯤꯌꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯎꯁꯇꯥꯗ 5-6ꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯥꯋꯔꯆꯤ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯂꯤꯝ ꯇꯔꯕꯤꯌꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯂꯥꯀꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯗꯤꯜ ꯈꯨꯜꯀ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯔꯛꯏ अल्लाह ताला ने मोह मतें खुदिमक कुसु कबूल तौबीबो ओइसनु और एखोइना जितने मेहनत तौरिबसिगी असिसु अल्लाह ने मसिगी महे पीबीबा दुनिया अमसुंग आखिरतता मसिबो कबूल और मंजूर तौबीबा हाइने एखोइसु मतम खुदिमकता दुआ तौरी मयामदसु एखोइगे दरखास्त ने दुआ तौबीननबुगिदमक्ता अल्हम्दुलिल्लाह मदरसासी नाम निशान लेरमदे मफम असिदा ममांग लेरिबा युम असिदगी हौरपनी तालीम तरबियत 2 तला लोइरे मथुल अमा लोइरे अनि लोइरे अहुम लोइदुना हौजिक्ति फजना मनुंग असिदा लोइने इंतजाम सुदना तालीम तरबियत पीरी मफम असिदगी तालीम फंखिबा मफम असिदगी सोलग चखिबा एखोगी तालीम लिमसिंग हौजिक्ति आलिम उलमा ओइदुना लाए कयातंग हाफिज ओइदन थरखरे मस्जिद सिंगदसु इमामती तौरी अमसुंग अतोबो मफमदसु दिन की मरु ओइबा जिम्मेदार की पोत लेरगा हमद लेरगा थबकसु सुबीरी मेहनत सु तौरी मफम असिदा आलिम उलमा की यामना अवात लेरमदसु मदरसा असिगी जरियादगी मेखले अवात खुदिमकसु खर कबार तौर एहना एखोय यामना चावना वखलद थमी अमसुंग उबदसु फंगी मफम असिगी हालत असि हानागा हौजिका मदरसा असिगी कायम दायम ओइरा अबगी मतुंगा हालत सि यामना खेतनखरे यामना तगयुत तबद्दुल ओइरखरे चेंज ओइरखरे यामना माहौल सि अल्हम्दुलिल्लाह यामना फरखरे हाइना एखोयसु उबद फंगी इलाका की अहल अमल खुदिमकनसु मसिगी यामना तारीफ तौरी और यामना हराउजै यामना पुकनिंग पेली मखोइना की वाखुल सिदु ताबदा हौजिते अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फजना चलिरी मयाम मथिंगदगी कौमी मदरसा ओइना चलिरी कुरान अमसुंग हदीस की तालीम पीबा खत नतना दुनियावी सामाजिक की तालीम से पीरी बंगला इंग्लिश अदु मतुंगदा मैथ्स अमसुंग साइंस अदुसु मफम असिदा चलिरी एखोय हौजिकसु सी प्लानिंग ने एखोयगी कंप्यूटर की अंगांग हैबिसिंगबुसु ताकनबगी दमकते एखोयसु होनरी अमसुंग मफम असिदा नुपासिंगी देखो फजन होनरी असुमाइना इमा इंदुल सिंगिसु कुरान अमसुंग हदीस की तालीम से पीननबगी दमकता मफम असिदा कोई मतिक चाबा खुदोंग चाबा मफम लेते हला हलीदा हाना मदरसा अमा लेरम्मी मदसु मुत्तना सीथदना लेई मफम असिदा एखोयना इलाका की मीसिंगा मशवरा तौनरबगी मतुंगदा यामना हराउली नुपीगी तालीम तरबियत की मदरसा अमा सेमसे हाइदुना मयामना यामना हराउदुना मदरसतुल बनात आइना मद हलहली आइना ममिंगसु थोले मदरसतुल बनात हलहली आइना ममिंगदु थोलगा कमिटी सेमगा मयाम असिदगी जो मतेंग पिरपदु लौरगा मदरसा हानगी युमदगी रिपेयरिंग सु मपुंग फाना तौदुना लोइखरे अनौबा युम अमसु ऑफिस का अनिगा खुनिंग कुन मरी सांगना खुनिंग निपाल पाकना हौजिक युम अमसु सगतली मदुदसु इंशाल्लाह सी था अमनि सिदा लोइरबै मतुंगदा आलिमा एखोय इलाका सिदा लेरमदे एखोय याम मेहनत तौवी आलिमा सु थोरकले अहम मरी सुरकले अतेसु तम्मी मखोयबु तालीम तरबियत सिंग नुपी सिंगी पिहनगनी हैना एखोय यामना आशा तौदुना एखोय लेरी और मदरसा सु हौजिक इंशाल्लाह लोइरनी सिगी चही सिदा नुपी की तालीम सु दिनियत अव्वलदगे हौदुना यारी मखैगी जो ngamba प्राइमरी क्लास 7-8 फाउबदा फजना तालीम तरबियत सी पीसी हाइदना हौजिक मदु के कन्नमै एखोय सुदना इंतजाम तौदना लांग सिल्लांगना कन्नमै होनरी मदुगी सु मयामदा दरखास्तनी मदरसा सी नुपी मदरसातुल बनात असी हलहली असी मदरसातुल बनात हलहली असी कायम दायम ओइबतारदी एखोयगी इमा इंदु सिंसु बेपर्दगी दगी हराम अमसु हलाल मसक खंगनी और ईमान यकीन के साथ जिंदगी पुंसी से लेलबु ngangani फजना मुसलमान अमने हाइना मतिक चाना फजना लेफम थोपदु माइना लेबं ngangani हाइना एखोयगी चावरबा आशानी मदुगी सु मया पुनमक्ता एखोयगी अपीलनी दुआ की दरखास्तनी मदरसा सिबुसु और बनात मदरसातुल बनात हलहली मसिबुसु कबूल ओहनबिबा अल्लाह की मनाक्ता मतें तरेबिसिंगसु अजर दुनिया में आखिरत पीबीबा मदुगी फलदुसु फंगहनबिबा मदुगी जरियादगी पुनमकपु दुआदा पैसा लुपादा वाखुलदा हर एतबारदा मतें तरको खुदिमकपु
Allah Ta'ala na mateng pibiba amasung akhiratta najat ki zariya ohen biba haina ekoi matam khudimakta Allah Ta'ala da nijari haijari mayam pudamaksu haina bani na ba haina ekoi ningsing jari darkhas tawjari loina na madrasatul banat asi kidamakta su mayam da ekoi appeal tawjari jo ngambadu mateng tawbirakna na ba masida yahoba taradi mateng tawbirakta tarabadi hayeng hawbada leigani sadaka jariya su oigani amasung masidagi ekoina upambi si tharba tardi hayeng phawbada loiba khamba na roidaba aduguma numit adu phawbada masigi ajar sawab asi Allah Ta'ala na ekoina hakhoi namai amal da pibigani haina Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nasu haiduk birami hadis ta kayaro masiga marile na ba wafam sing lai adu madrasa si inshallah sim sari hoji mayam nasu u phangani amasung masigi zimadar sing nasu mari lenraga jo ngambadu mateng tarok na bagi damakta ko hanna ningsindari wa ma alaina illa al bala